Ole Kolkata to Bangkok kan jin nama saber ka ti to kan ti kha hei Kolkata to Bangkok kan panna ni a tihanin zana an dile reng nuwa khanin ril tramte an lo wa kha indigo ho kha e tur tin nun sem ta chungvel kan ei zo chuan kan thlok chhuak ta a chuanin ma se kan lo tluang vak lawa e Bangkok tum lo khanin Yangon Rangoon kan ti chin international airport Burma kan thlok lu dei ni chu hei Burma Rangoon international airport ania hei Burma thlok na te lo oma Yangon Rangoon ani chu mo chuan enghe a om zia o nyang ka ta ka lo mu thu dei boxia Bangkok a kan tuba mo ka ta alo ni boxi lawa ka chian te ka zota a tum thei lawa heta Rangoon a kan tuman lo tia chuanin tum dil na te an han ti te a chumi zo a chuanin kan tuma mase airport chunga lu dil na te kha alo ngai le a rei fe kha kan ngak le a chuanin boruak tlem to box inen hei an phun noi chana passenger te po shom an tilom hle a ke ma pon shom ko ti ve tho mase kan chan nu pakhat a tho ha chuanin ten kan thut thapa thlona chunga dar ka reng zai kan in khung ni ten ala chwa thei box si lawa Rangoon international airport te kha an be me kani chan tianin chwa ngak hlerin tang kan ding thup lama vai ho yanin an ni chu an nge phun noin shat ka tilon nge tong moi lo ni lo se chan ti khan lo in khap da ya thenin pilot te khan thilom ja vel te khan non soi fia tian Rangoon international airport a chuan tian chuak thei si lo in thlona chunga kan ta reng ani tun tum chu mei thla nia kan tuang lo lia ro asur wang lai te khachal wang lai te lo ni bok nen tuan lo na lirin kal lama tangin kan oma mak kan ti lia ma se pathianin min venga nei hi Rangoon international airport Burma chu ni mo Bangkok tum tura kan ngai lain rem chan lo na zo ka wangin ta hian kan tum ta lu phal na te an han mu nuwa kan han lu ta rei fe an dir nuwa lu phal na kan mu a chuanin airport chunga chuan Rangoon airport chunga chuan kan lut ta ti hianin rei fe kan nga kan ni mo Rangoon international airport a po hian rei fe kan thua te an thla te kan la kwala ti tur lo om vak bok lo nem ari ro tram te po a hnai le to a thlona kan tluang lo char kan ti to khamo kan lama train thlona delay te oma chuanin ei tur chu indigo in an leya an order a tian miron semta kan hmela zirzel khanin kan ei du chi tur miron semta ni mo vai ho chu biryani chicken ti vel ten on pe ke ni chu Chinese food lampang miron pe dei ni tian omol pa in thla te kan la a Yangon national airport Burma a thalak te po kha talom kan tia thu tha dam me paten tianin thla te kan la a hela ma chuan hlimom le phian zel thunga ni kan hun to na piang hi hlimna lama hian la thei lamo anwam me ni henga te po hian kan ha dam em tho ni chu kan ril ro chu mo ma se Bangkok thlen vata bazar vel te kha kan ngak le ve to em ma hun kha kan nei tlem boxia holam ticket te po kat lok vek kan ni wang khan kan hun kha kan bo che duai ni chu mo kan thlona tluan lo wang khan ma se Burma la kal ngai lo ti taka Yangon national airport kan tum poi le lama chuanin soi ve re renga le video te da thata ka tia alhim omang reng ka tia tan kan la ron ti zel do na ni thla kala chara ti tur om lo bok nen ta hianin thil te po ka soi ve ma se sound ni ri tam deuh em awangin kan ofanga soi vek to thawa lai ka thil soi poi chuanin chwa thei to don ti vel nun puang nin ka sha ta hian an puang che pa e phone ten charge sa internet ta ombox si lawa a buai thlak lut tuka kan chung te milo ngai to anga te kan tia engma kan shil thei box si lawa ke phe chuan signal kan ei lai thei lo shim re lo ten wifi man tur om lai pun tiang vel chu kan ni buai thla khop me tian charging point a hianin an charge hoi ke chu charge ve chu ngai chuang lawa internet
connect internet signal kan nei box si lo nen tianin kan thungot ngot mai ni chu kin huwa ala luang ka tia tian uluk takin thla te kala a Yangon International Airport akanom lai hian kapite nan soi china Yangon ti veli kan no pan lai train kan benga kalau sha nem to wang hian ka ngai hlu ve em bok le khala kapanu te lampang hian an soi china ni Yangon a hian kapi nau po a oma wangin kamita la ve shima le lama chuanin heta kan tum dei po hi alom om te ka tia kan soi bil le lo nga thona a kan achunga kan tan chung kan tang te mela Yangon International Airport te an phalna la kha ngai le a kan tum phalna kha an lo mu to a an tuma chuanin achunga lu phalna kha di le ngai ni chu ka khan di le chung khanin a then luak te lo chuaka thona chunga kan om rei lu to ka borak atlem to boxya a then luak chuak lu hai ti vel ten an ma wang khan ani pom theipa top cho in minon phal ma saka kan lo mani heng hi airport chung vel chu ni Burma airport chung vel an ti chang kang khop me keniram pon kan pluk lo na sa nia he an international airport nia a chang kang nia a zaum boxya toilet vel te pon nuama inke manuam rewani chuan hei hi chuan tuna hanin thlo chwa thei to ti kha anon puanga chuanin Yangon International Airport mi dikhan te mino boy pui fek ani chumo angai sia ti han kan mingte engkim kha an mani khanin milo boy pui fek to ta ni chumo kuta indigo staff ti ang thau khanin mino boy pui feka chuanin thlona kan lut le thei sha mani thadewin kutten beng dar mai lo lom pui vel tu ga tha te lo la Yangon International Airport chasan don Bangkok rum tur kha thona ro kholna wangin thona that lo wangin Burma Yangon International Airport Yangon an ti thin kha chu ta chuan kan tum ta le chu kutten beng dar mai lo finally india Yangon International Airport fil vel lom na to ei tur te min lo sem veka indigo chu on seng nem be tang passenger za som sari pariat tan le Myanmar International flight ni kha to na thok chwa mek cha ka mo Rama boy boxer and thona te pon ging thup me ne mo so ta sa pakada thok don China Airlines una han China Airlines chuak cha an airport di azau sia an ram hi boy lo se chuanin ki ta tur an ni male airport Yangon International Airport khopui so Rangoon khopui ani Rangoon khopui ani tihanin Rangoon khopui te tihanin kan hmu ve thei pha ani meta tihanin kan no pan lai chuan ka palomate ka pi de hoin an soingun em wang hianin aming hi kan shelar lura tihanin ataka kan han hmu ve a alo ro pui me he Bangkok tum tur Rangoona kan tum dei ka ti khamo kan alo khwate cha da wangin thlona tum thei lawa tiang vel chu ni kan sha danin mo he Rangoon khopui hi alo pui me a karin phak bak de in alo ro pui ani chunglama tanga en chau kan ni ta amuna phe chuanin en tin nge aro puyang ka ti kal ve te po cha kho me kho pui chunga hian aro pui tak ani azau boxia mishing pon tam ngo tang ti ka ring ani ta han
let zol velte a hmunom ka ti thaka la lo thei thin lawa nakina video te kan la da thanga nakina kan la en le tu ang tun hun me ni lo nakin ho en le ta ka te he phai zol zau deu deu te po he hmunom me me mani chumo bu te chi sang sang an chinga hunga khan an la lu nem matang ni hoi chi te tiang vel te po chun chin ka ring ani ta tiang man phai a hian an le le da hian reng bun lấy lệ ôi arab thao nó tung ăn tệ chi à bún nè amoi Reife Burma atanga Rangoon International Airport atanga kan thlo nu in Bangkok kan thleng don to a he alo lang ruak to a Bangkok ala sang de le ga ma se alo lang ruak to ni hi mo amoi chin sin Thailand ko pui Bangkok ni sunai ta ka chum loi thế mình ông lấy là tí về đi chết rồi chum loi chết rồi. Thank you so much for your patience and understanding. Bangkok Airport di zau ra phal tu mo BFF ko noon